قسم والسور وكرواسي كنيشتمان پنابري لونوشسا كدي اي دنيا رائمة ودنيا نيوغ كستغخوري كردنو پسا سقانيلي وإيمة مكيس كان كستغخوري كردنو اوشن بچن بمرن سلام و رز و خدمت ایوه تماشاوانیل عزیز برنامه فیرکاری زبان کردی فره خوشحالی من لی زنجیر برنامه های مخدمت دان تا یک بشک لچوارچو زبان دالگی من ولیکا توتیو بکیم ولیکا بپارزینیم و حالا خوشحالم که اگر کسی لیتر هن لزاراوی لتر یا لزوانی لتر بخوازن کردی خوارین و کارابون لدرسی لورین بشیلک هلا رزوان رینوس کردی تا بشیلک لرزوان و درس دام و ایسیشا توام وک پیشنیار دست بوی من ناو بشیلک لا او وشیل زوان کردیو که هوجه هست یا نوجه نوبون یا وشیوکتر و کار بگریان یا نیلی من بمرن یا وشیلیک هست که تهوجه و هاوتا سازی ران دیری بتونی من ریکاری لیگ ران بونی منو بگمان اگر زوانک نمرید نیلید بمرید و زوانی شوریه آوشته زینیه و نیلیدن لناو بچود لن بمریدن هواجه و یستک و پیا برسید نیل نیازانم زاوزی بکید خود زوانه و اگر بخوازی لپروسه آسیمیلاسیون رزگاری بکیدن هواجه و برنامه ریزی دیرید تپلانی گرای بیاشتود و پید اثر خلق بکیدن و پی بنویسید و پی بخوانید پرورده و پی بینیدن یعنی بشی لیگن که چنن لعوزی نکردن یه زوان نقش گوریک بیاشتون لگشت مهمتر یسا که تا پرستیج و پرنسیبی لکمالایتی بیده و زوانه و او زوانه و تایبت امرو لوازیت زوانی لناو ایران اگر تماشا بکیمن دستلات ناوندی همیشه کوشایا که زوانی لجیال زوان فارسی جو زوان دیشتکی و زوان ایل و اشیرت نشان بید لحالگا هر ای زوانی لأگل لأول مرزگانن هانه اول سنورگان زوانی لرسمیگن و پیان نیوسید یسا که تنیا کسی که چنی هوشی و زوان دالگیو بود هوشی و زوان گمانو بود و تایبتی میکرد تنیا خمانی من که پره بیمه پی و پی بنویسیم بخوانیم من داخوازی لمان یه بوده داخوازی گشتمان هر وی بونه و لدنیا امرو روش نیا وشه تولید نود وشه و دی نهیدن لزوانه لگلوه انگلیسی یا زوانه لپشکفتی تر و تا ناچاریدن وشیلک و په هوجه جیان هلی وشیل و کار بویدن افرق لزورمی لزوانه لدنیا هاوتا سازی کن رایک زوانگیان بمینیده لانکم ایمه کردیش که دستلات فرکمیک دیری من لانکم تینیم لحوزه ادبیات لحوزه زوان ناسی لحوزه لهنری لیتر بتونیم برگله وشیله لناو زوانگمان یا ناو فولکلور پیایان بکیم وشگان نوجنو بکیم یا هاوتا رایان بسازی من یا و هر حال کاری رایان بکیم که زوانگه بتونیدن او شیوه جیان خویا بردوام بکیدن هر وی بونه و مل نوع بشه تو هم آماجه و چنگ خال بکم که هواجس ایما جور آخیوری لی زوانه یا کسی لی که زوانه نوسن یا کروره زوانه دیرن یعنی لوره چو بگریمن را نمونه مثلا ایما وشی لی دیریم لوه دو چوکی وشي دچوکی که تبعیض عربیه کاتس ناو فارسی میتونیم راحت لناو فرهنگ فولکلور خومان باری منه یا وشي لوید جمشت لجی نهزت لجی تفگر یا لکرمانجوشن تفگر یا لجی نهزت و کلی تونیم او کاری بوی من چوی زمان دیریم لجی قاعده رنگی ریکوپیکا
گازران دیریم گاوشه دیریم یعنی وشی لگن که وراسی توانی من مالوا و شیوه خیره ایسفه و گشتی آن گرم توانی من لیان او کار بوی من اما برای چشتی لتر دیریم ناو خود زوانگا ما یک جدول لیان پیشتر آماده کردیم چند ساله ور فکرم 12 ساله ور بیو که جور پیشنیار تو هم تماشه پیشنیاری هم بم و آور خیره بیم اسپریانو را نمونه ایمه مثلا برای وشه دیری من یا فیل دیری من که ساو خواردنه و بشه گلیان نو زوان دمکی لناو چینه و طبیعی هر زوانێک توانێدن ئێ بەشە حەز بکەدن ڕاحەتێەوە بکەدن بڕی لە فۆنیمەیل بڕی لە واکەیل بڕی لە واژەیل یا وەختی وشێک تەرکیب بودن یا لەناو مرەکەبەی لیمە دوونی من کە بەشی گەریان لەناو چۆن ڕانمونە مەسەڵەن هەتا لەناو قسێ وشەی لە عادیش ناو فارس مەسەڵەنیشێ میشه این کارو کرد مثلا لە حاڵێکا کە مەسەڵەن میشەوەد این کار را کرد کردنە سەیە لەناو کوردیش هەر اتفاقی توانێ بکەفێدن ولی خۆ لەناو نووسان تەهەوەجە هەست کە ئەو ساختارە درست خۆیە ئەو چو زمانیە ئەو چوارچوو خۆیە بپارێزێنی ڕانمونە مەسەڵەن بوو هەیەیوە لە حاڵێکا کە مەسەڵەن لە منتەقەی لای ئیمە لێوا وشنێ بوش هەر یە بوو بوش هەر یە بوو هەیەیوە کردنە سێ وشێک یانێک ئەگەر ڕاکەسەتر بوشیدێ هاتی لێ نەڕەسیدەوە وێ بوونەوە لەناو نووسمان و یانە لەوەرە چەو بگری من کە زوانەکە قابلیەتە ئامۆزش پێیاشتوو ڕانمونە مەسەڵەن نێو دیرێن بێسە یا لە نەبی بووە نێو بێزافێ بوو بووە کە بوێستە نێو ئەگەر تەماشەوە جەدوەڵەکە بکەین لێرە دوونینێ نێو نەبی بووە کە بێسە نێو یان نەیشت مەسەڵەن نەهیشت بووە بێسە نەیشت نات نهات بووە نەب ئیزافێ هات بووە ناوردن وشن یا لە نەهاوردن بووە کە لێرەشە دوونیدن لە چەوچە درست بووە یا ساو خواردنە مەسەڵەن بڕێ وشەی لە بێ دووارە مەسەڵەن شارێک گوو لەناو مردمشن شارێک گوو لە حاڵێکە شارێک بووە کە لەناو نووسان و نەزەرمە بە شارێک بوو بنووسیت یا ماڵێک گوو ماڵێک بوو یا ماڵێک بی لەبەرێ منتەقەی بەنێکار کە شکلە دووەمەگە درستترە کە درستتر کە نا یعنی ئەدەبیتر و قاعدەمەندترە بتوانین بنووسیمێ یا لەناو بەشە تر ئیمە شیکانەی لەتر دێ مەسەڵەن نیەهیلێ بێسە نیەیلێ نیەبوود یا نیۆت ئێجۆر چ اتفاقی لێ کەفتنە یا لە شیکان و نەفیکردن مەسەڵەن نەهەڵگرتن کە لەناو بەشە کارەکان یا فێڵەکانیش هەم ئشارەوە پێگرتم کردم نەهەڵگرت هەڵ نەگرت نەهەڵگرت بووە کە بێسە نەڵگرت نیالگرێ مەسەڵەن نیەهەڵگرێ بووە یا هەڵنیەگرێ کە بەشێکە لێ ساو خواردیە شکیان وشیل پێشکەرداریش دیری من مەسەڵەن دراوردن یا دراوردن وشی من دەرهاوردن بووە یا درات دەرهات بووە و نەزەرمەوە بەشە شکلە یە شکلە نووسێکیەکەی ئەم بتوانیانە بنووسێت لەناو نووسان خاسترە یا وشەی لەتر کە ئاخێوەرە فراترێ دێرن یاوە لە زاراوەی لەتر زوانە کوردیان نزیکایەتی فرێ دێرن و بێژەی لە هەریمی تر تەلەفوزەی لە منتەقەی تریش لیان هەست مەسەڵەن قسیە دیریم لە بەشێک لە کوردی خوارێن مەسەڵەن لە حاڵێکا کە دوێنێ ناو شاری کرماشان قسەی ویشن یا سوورانی و بەشێک لە کورمانجی و یانە قسەی ویشن پس ئەگەر لەناو نووسانی مە قسە بووی من زەرەر نەکردن وەرهاڵ یەک لە ئیەک هەز بووە فکر یەکەم اتفاقە فرەیەک بکەفێدن و زوانەکە هەر پارێزیە چ ئیەکە لە ناوێ بوو چ نەوت ولی خب ڕایەک زاراوی لەهجەی لەترێ زوانیشە هەستە نزیکایەتی بکەن هەوەجە هەست جارجارێک لە برە چیشتەی بگوزەری من یا مەسەڵەن توێنەستن ئمە توانین دیری من کە لە منتەقەی داڵاهوو مەسەڵەن بەنێکار یعنی من لە گاوارە لە گوران بەنێکار بە ئیستیفادە بکەن یا قسە لە گوران هەم بەنێکار یا مەسەڵەن توین خوازین دیری من لە ئیلام توانین مەسەڵەن لەهجە ئیلامیە بە نەزەرمە بۆیمە کار خاسترە و خاطریە کە زاوزێ فرەتری توانی لە ئێ وشە درست بکەی لەوەی مەسەڵەن ئاشتی خواز نێزانم ڕەگەز خواز نێزانم لە خوازین فرە توانیدن وشەی لەتر درست بکەیدن یعنی زاوزێ فرەترە
یا ملیه هست دواره لوی قصیه است توانی مله بوی دکار البته یعنی پیشنهارن توانی و هر حال هر کسی هر جور که راحته بنویسید سیاره هست یا قرمز میشن که سور یعنی بودن میشه منطقه‌ای یعنی سور و گشت ما استفاده بکنیم یا مثلا نمونه دوت دیدیم دد گوت جوت لمنطقه یعنی مثلا تماشا بکنیم ناو خود شارش دوی شابات هر اس چند جوره چوها دوت یوشن گوت یوشن جوت یوشن یا مثلا دد و دت یوشن که هست که مثلا دوت یا دوت یک لیانه یعنی دن بنویسریه بعد چوایش هست که چه فکرم قشنگتر بود هم لکرماشان هم منطقه گوران هم لبرجیل تر بنکار چنیدن جیب فراتر جیب کفید یا فریه هست که لایلان بنکار یا فره برای منطقه ولی و نظر من مثلا فره قشنگتره که شاباد گیلان کرماشان شده کار یه شکل لی رد بکی من که پیشتر بحثی کردی منم یا مثلا لا دیری من که دا دیریم آل دیریم جا دیری من یعنی ما هر کامیان توانی من و شیوه گولیان استفاده بکنیم مثلا لجی در توانیم دا باریم لایلام لجی از لا باریم مثلا راوشی لترکیبی آل باریم مثلا یوشیم پشت آل پشت لیره نوستام نمونه یا مثلا لجی جا توانی من لناوشی لترکیبی مثلا بیجیا بیجیا مثلا بیجگیا یا مثلا دورجا جنابت بیجا که بیج و جی بشی منه مثلا دورجا دورجا جنابت مثلا و جا توانیم لیان استفاده بکنیم یعنی به هر حال جا لمنطقه ملکشای شده کار توانیم لی هست استفاده بکنیم ال نو ترکیبیان لکرماشان منیه ولی بری لمنطقه ایلام هر الی بنا کار یعنی پتانسیلی لیگن که توانیم لیان و کار بگیریم من و نمونه لفراتری که هست و هر حال ایم تیانیدن لنو زوان پیایم بکیدن یا مثلا بری وشیل هست که دونیدن لبری لناوچگان فراتر پاریزیانه و لبری ناوچیل و خاطر یک دوگل دونید واو ای را نمونه لوی واوی واو ای کف نسل یک ادخام بیو بیسه او یا او بیو که دوی پیت دنگدار هاتیه بوده او مثلا واو که لمنطقه مثلا گوران لدالاهو هر ووی ایشن یا زوی و نظر ما بتونیم لناو نوستان او ساختار فراتر و کارگوی من خواستره خب آخی ورگویشور آزاد هر جور قصه کردن هر جور خوشی تیدن اصلا زبان استفاده بکنید یعنی بس خوشحاتی نیش نیه بس یه که عادت کردیه کسی نیتید بیشدن تلوا قصه نکه اما لناو نوستان لانه کمگه توانی من و یه چارشو دیاری برسی من که دی منو تنو لناوین و یه زبان من و زبان تنن یه زانم یه ایمه لیوایوشیم ایوه لیوایوشیم نه دی حال و یه چارشو برسیم و یه فره مهمه را نمونه مثلا من چند گله لیره هاورده من مثلا زو بوده زوی مثلا لبری منطقه لوشیم زو حتی زمینیش ایشی من ولی مثلا منطقه حجره کوتم گوران یشن زوی البته خون کنه خون که زیو ترکیب قدیمی کلمات یعنی حذف بکیمن خوین بیا که لکرمانجی بنی کارلان بیاس خون و جنی هر او بنیسیم درسته را و کوتم و وی مثلا رادیون رانمونه واجلی که و ای کافی دلیه که تا لو شیلی که دیواجاری هات ناس نوزوان کلی دونی مثلا رادیو بیا بیاس رادیون کامپیوتر بیاس کامپیوتر یا کامپیوتر بیاس کامپیوتر دیاره و ای وقت کافی نپشت سریک چون آواز بون رانمونه مثلا چند نمونه تر بارم لیوا ایوا لبر منطقه بیاس اوه مثلا واو ای کافی دلیه یا او بعضی وقت بوده او یعنی چشتی لیکن که دونی منان یا مثلا نمونه لیکن که گوریانه بینسه او که هواجنی هم بتونه وسر گشتیانه قصه بکیدن یعنی نمونه لفره بیوچه که لناو زوان توانی ملوره چو بگری منان شاید دیار نون و چوانان اما تو وقتی بحث سر زوان کیدن
و توی و شیوه دموکراتیک برخورد بکی و گرد زوان حالا سو بنیش بیاشتی و گرد زوانا و گرد آخی وری لهجه لترا بگمان هواجه هست او دم تله هواجه بیونی گر رسیدو که چنی خاصه که گشت لهجگان لناو زوانگه بشدار بون و اوه که چوارچوگه کمتر گوریایه استفاده بکریه دن یعنی بشیلی بون لزوان بشیلی بون وشیلی که ایمه 20 ملیان و شویک درست ساویه کالک بگیری من و لآخری شو متوام بس لآخری شو توام و عنوان کوتاهی بشه یک دو نامه و کردی خوارین بنویسیمن که یک نامه رسمی یک نارسمی یا غیر رسمی یا دوستانه که بزنیم چون کنیم لزوان کردی استفاده بکنیم یا کلک بگیریم نامه نویسان من لیره ارادان نمونهک نامه کردی و نویسیمن که بتوانیم راد رفیقی لمان راد جیلیک تر و از و کردی و بنویسیمن نامه بنویسیمن نامه من یکم جار لنامه دوستانی دست و پیکم یا نامه نارسمی نامه نارسمی چون نویسیم و مت و راستی خواهم کار کردم را دوستیلم را رفیقیلم هر وانه که ازاره و زانن یا و کردی قصه کن نامه نویسم ایمیلی نویسم هر و کردی نویسم یا اسمس و پیام هر شکست یه بوده به شکل جیانی من زوانه و پی قصه کن پس و پیش بنویسیم من و امیدوارم که هر چیز زودتری شه اتفاق بکفه بتونیم لجیل اداریش لازوان استفاده بکنیم و نامه رسمیش را پی بنویسیم ولی نکمگه اگر توی من نامه رسمی را رفیق بناس را کسی کل بکنیم که تایسن یا ناسیمه و کردی بنویسیم و اگر اویش کرده و یه چندن رویدا و فرخاصی بود و چندن بوده به شکل شوه فکر کردنی ما که زوانگمان لبین نچودن و بعد عرصه نویسانیش و نامه رسمی و غیر رسمیش خب من ایسا فراتر سر دانواجان نارم این نمونه بنویسیم نامه نارسمی مثلا نامه تویم را کاک آزاد لحل کاکریا دیاره که مثلا وقتی اگریدن که کم غیر رسمی ها بودن وقت و خیر امیدوارم که خاص و سلامت بود نه آواز بکم که اگر بنویسید خاص و سلامت بود منو دوستی رفیقیل دیگه چی منه نو سور ساسان و کرماشان تیم سر خط و راسی یا دریجه شو کنی بنویسیم مشکل اینه و راسی فرا خوش بو و جیت چولد جی چولد لورا حس کردیای من لنو سورگا هلپرگه فریک کردی من هلپرگه فریک کردی من او فرا خوش و زریا تیم سر خد بنماله
ويوزاوا وگرد یکا مراسم بوینگ او ری خسیون و را یکم جار بو که ایمه خواردمنی مثلا تایبت کرماشان خواردیم ایمه خواردمنی تایبت کرماشان و نو خورشت خلال خواردیمن یا دپیکو کردیمن را نمونه امیدوارم که دی وک اجاره گیچل اراد پیش نایو لبرنامه بانان و گرد یکا بیومن براد فواد رانمونه. دوستان تماشا بکن لناو این نامه ایمه دیمن که رسمی نیه و خاطرشه و خاطریه که ایمه اولایو دست به که نامه دیاره مثلا کاک آزاد فره رسمی فره دوستانه بس علی که ولیا قصه کردن و یکم بگوراتری و بکم که خواستر دیار بود ولی آخری مثلا شه براد فواد بیه که مثلا حتی لناو وقت نیستانگیشه مثلا فره راحت و غیر رسمی قصه کردن یه نمونه نامه غیر رسمی بیا اگر بتویم من از شیوه خلاصه نامه رسمیگیش بنویسیم نامه رسمی مثلا تیدن و کلمه لوشیل محترمانه تری بیده کار مثلا برز خانم یاری معمولا لروشالاتیش لجر کارگری فارسی بیه فرات پاشناو بنکار یعنی شهرت برز خانم یاری سپاس و غیرزانی للطف و گورایی دان دیرش نشانه جمع استفاده که نشانه کو استفاده که محترمانه دیو تخ نیش ریده لگورایی دان که توانستین هفته پیش کاریل اداریم اوره بخین نقطه سر خط اگر زامت و تقلی ایوه نبیاتا بگمان ایسا کارگم لدست دا بیم امیدوارم که و خاصی پاشخانه امیدوارم که بتوانم پاشخانه خاصیه لدانه بمو جاره تر سپاس و گرد ریز و حرمت نازنین نیازی ارا نمونه لنوع نامه دین که لنشانه جمع استفاده که ایوه گورایی دان و لکلمه ریز و حرمت استفاده کریه دان
یە چشتەی دیگە کە ئیمە دوینیمە لەناو کل زوانەی لە دنیا اتفاق کەفێدەن یا نمونەی لێ فرەکۆڵێک بوو لە نامەنووسی لە کوردی خوارێن ئمیدوارم کە دڵدان بێت هەلێ وایشە کوتایی تێدەن و بەش یەکەمە فێرکاری زوانە کوردی و ئمیدوارم کە دەرفەتێک پێش بێت کە بتوانیمن لە بانان بەشەی لە تەرە زوان بەشەی لە قویلترە زوان باس بکەیمن و بێگومان ئەگەر ئیوە هەر زەنجیرە دەرسەکە تا ئەمڕوو دینە و شێوەیەک گوش بتەکەنین لیان و بوونینان و یەکە دجارن بکەن بێگومان توێنەی کوردیەکەدان خاستر پێش بکەفێت و ئەگەر کەم و کوڕیگیش داشت خۆشحاڵ بوومن کە ئیمەیل بین و پەیام بین یا وە شێوەیەک ئەوی مە ئاگادارەوە بکەین کە بتوێنیمن و شێوەیەک و هەر شێوەیەک کە بووە ئەسڵاییە بیم لە بانیانە یا ئەگەر لانەکەم لەناو بەرنامەی لەتر ئەو هەڵەی لە دووبارەوە نەکەیمن بێگومان زوان هەرە ژێرەی شەکل لە دەستپێکە بەرنامەگە وەتەم بەشێک لە وجودە ئیمەست بەشێک لە هەبوونی ئیمەست ئینسانیەت توانێت بێ زوان بژێت و چەندی خۆشترە کە زوان خۆمان بپارێزنیم نەیلی من زوانەکەمان نەفەوتێت لە ناو نەچوت وەڕا پارێزانن زوانەکەمانیش هیچێک نەتوێت بێجگە یەکەوە پێ فکرەوە بکەین بنووسیم بخوێنیمن و هەستەی لەمان وە پێ باری منەبانە قاقەز فیلمە پێ بنوڕیم هەنارە پێبوونیمن هێزانم فەرەکاری وە پێی توانین بکەیمن کە لێواسە زوانەکەمان توانێت ببینێدنێ فرە خۆشحاڵ بووم کە لێ ماوە لە خزمەتدان بوومن و توانستیمن بەشەیلێک لە زوانە کوردی لە ڕێزوان و ڕێنووس و ڕێزوانە کوردی ڕادان شیاو بکەیمن و هەلێوە لە کوتایی بەرنامەکە ماڵاوایی لە گشتدان کەیم و ئەمێدە سەرکەفتنە زوانە کوردی و ئەمێدی یەکە زوانە کوردی لە ناو مەدرسەی لە جێی لە زانستی جی خۆیەوە بکەێدن و بوودە یەکە لە زوانەی لێکە بتوانێت خۆی لە هەر هەوزەیەک پێناسە بکەێت هەر بمین نەخێر و خۆشی کە ڕەداوت بە دیارە سەردانەوە